Hauman. Wah, kok banyaknya antri ini di rumah sakit. Ada apa ya? Gawat sekarang. Gak ada mobil polisi. Oh, Jenpoka.哦，对对对，有吗？还没有过卡哈，在这边。Wow, lo sang lah. 也是要给他， Oh, ya oke. 要给哦。他没有贴，他有贴。 Pusai, wo kangkang liu lo. 你看，在看诊了吗？我liu lo sama si sen. 哦，其实。嗯。这等一下交给姐姐的小姐哈，一样看见吗？那你要给是一样。等一下这个表格交给诊间的小姐，要填哦。谢谢. Wah, 可以报身份证。 gawat guys. Harus ada Jenpoka guys. Nggak boleh sembarangan lagi masuk ke rumah sakit ditanya. Harus ada ini guys. Ternyata kita mau sekarang tekan pakai ini. Pakai pen, jangan dipegang ya guys. Wah, itu juga dipagar. Ketat sekarang. Ini ke bawah, naik ke atas. Udah. Mau naik lagi kita. Wah, makin ketat ya guys ya, rumah sakit aja harus ada Jenpoka sekarang. Dicek semua, dicek. Rumah sakit juga sepi. Udah, kita masuk. Kita mau ke liu loh. Liu loh. Cuci tangan guys. Wah, kalau nggak ada Jenpoka nggak boleh masuk. Oke guys, terima kasih sudah menonton. Bye bye, cecien.